Kile gikaro na atongeria kuma kaunti-ini ya Tharaka Nithi kiumia ki Rais Ruto nekire wira ne bokori kia kwandara cha ya Nithi mbere ya kithurano kia 2027. Rais Nkuruki na ugira kongela milioni imwe kiri mbeca cia waka barabara kaunti-ini ya Wamwe na Mirandi Kathumba. Ntuku wa munini wawe Profesa Kithure Kindiki nayo nende na wira ati barabara cionthe cia thirikari nene ya kaunti-ini ya Meru na Tharaka Nithi iria ciethirite nende ikirwa mani ontu bakwaga mbeca ikarika tene ya mieri itandatu mwanka itandatu. Kindiki Nkuruki na ugire ati thoko ya Gakoromone iria yathurire milioni mana ya 8 karikandene ya mwaka yumwe amwe na thoko ingi 20 na ni kumania nontu bonikio tuko bweru ya tukwithira tukurakia kethira nugwitikania na miario na kwithira nukuthugania mawirane ya thirikari nene ya Mirandi kaunti ya Meru na Tharaka Nithi kethira ikinya na iratabura bethirite baitumira kia nukuthugania mawirane ya thirikari nene ya Mirandi kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ikakinya na iratabura batumirite aranya na batunende gukurukira namba yetu ya SMS ireti na marekinyare kunione yele 357 kana nindi ukulukira kinya mitandao iyo kinyaneria na tukathoma ya moya maoni yaku kirendeto chetu orobwerwari ya moya ratubanganiretie kana tukubanganirete kindeto chetu. Arigitani Tharaka Nithi kuabagieta na mbere na mugomo nyuma ya rwaria na thirikari ya kaunti kurema. Biachara Gakoromone kwera munya tige gutonyera ugwiti na mbere Meru nonto endere arigitine atabanoa. Atwakurethera gichinchi kembere kironera mwanya mundu ni ukea. Na machindano ya ndio mukire machukuri on the Kenya gwita na mbere yande ni account ya Meru. Ambidengi hori kana kiane ndiye Nkuruki na wedhiro kithikaira Weru FM kana kinyako na Weru TV kiri www.werudigital.co.ke maita yonde na tuko chionde kana kinyoka download app yetu kiri Play Store niyo Weru Digital notibu nende bukethira boyo kuluka nkwatiweni kindeto chetu na Nkuruki na nende kinyanyu mendeto kwena kalono unaitwa mathithi wa Robweru enu Maureen Kirimina Ngeto Phineas imana ndeto cheru dhaidhatu ikambiria dhaichochongwa. Speaker mbunge Meru Ayubundi na ugite thiri ireri Meru ni yumbithite makareka ya kendegoro kubwithirwa Meru na untubobo tipatere ko kirwa na udhu na ugite kinyiba okubya michetho mbunge cha county inge kinya chethire ke ya Meru kaitene okaumo Kalembe na ugite na gukenera witenia bongo yate atikanga na mutuma na thirikari nene akiongela Mirandi irego kinya Meru ni abata muno na munini wa speaker mbunge Meru Mwendali nedrite kwa kemunini wa rais Kindiki kira tungere kini michemanio iragweta kari kwaria maendeleo etega kareta michemanio ya gisiasa ali ariwa Meru iti tayari guchokwa ndoene ya gisiasa akiwa antu baraba gweta irunduni narega ni bagisiasa bangabana mutumanto edingi ya Muthuri Murioki na kwathira na njirendene. Speaker mbunge ya Meru no Ayubundi augite nandi thirira yonekene ndene kaunti Meru nitumite nya mbicetho ndwimbo iregwita na mbere ya ndene kaunti Meru ithwe kioneka na mbuge ya tokwariria event ije twino ndene Meru event ije yetani undu boki burabwe ndene Meru antu bakomba kwaraniria rutero tongere twingavana rutero antongere tende speaker na tukomba kwaria na timu irenge kuma the national government kenda tumba gwitikaniria uria michetho yekeya no ntutumba kuyana kugundu kwina ndwa kuwa nkwenda kwira antu betu ati ukibura tuonete ntuku twatino kiri then kwina fainda inge muno kina antu betu nkwenda kwira excellence the governor mutumanto idinki bwaga muno no ntu kwa PC road tendene Meru ombo kwa Kenya team tio jira assembly executive na timu wingi ekenda tumba kwata na twina event iji
kou antu betu ibokuona faida iri okire antu betu biashara yetu twina nontu wingi bantu ndene irieji na kiwa nandi pe mubangone njotigire nyemithetho ya assembly cha county cionthe ndene Kenya ikwithwe kwijaja Miru na guo ntu bubu burumbikana no ntu bathirire kwithwe kionekana mbere antu betu ba Miru twikeni marombeni okaire turi timu ya assembly iri antongerete na tutongerete chairman wetu Okacha Mheshimiwa Kaimbo Kuma Mikinduri na twitethanirie na ngavana wetu His Excellency Mutumantu Ithinkia no tukuromba kairi ngai atutethetie mweri moyo kithira tumba kuthwa twina matinda na oja mbunge chionde ndene Kenya ya Miru waja for ntukukenda na amna bubu na munini wawe na mwendali ethwa kiuga ati kagita kana munini mutongire mugo kithune kindiki agwita kariba Miru kwawe atongire bati kumenya untu bubu ni butuma kutambia ngavana Miru untu bure bati kwenda na tutikuri etantu nete antu ora batiri ubeta lakini twaromba aya tongere wa Miru heshima twaromba etantu bake baeta kudimin utongere bwa ngavana Mutumantu Ithinkia na tuwe mushoro Miru ura munene na kumenya Miru ura umite for the last 2.5 years Miru irari ntakene na niromba tukuromba Professor Kindiki ukendo shokia Miru ntakene ringi anytime we in engagement na tongeria it is good involve the people's representative baba tari governor wetu akethro akimenya so iromba retu iri itwewe kanya tuendelee na peace ira Miru atongeria ba Miru ibaye heshima maendeleo ya kuendelea Miru itukuitikia hiyo yana maana kimu Miru. Peter Mutima Karembe urari mukarigite wa Jomo Kenyatta Foundation ethwa kigwato geni kwithirwa deputy president Kithure Kindiki through ngavana Mutuma akeja uju na akamatite mbecha nkabo cia kumba gukiria sibitari yetu level 5 Miru level 5 ikinye level 6 nejete na 500 million through our governor Mutumantu Ithinkia na urabuje Karembe na musimamo wawe Kindiki welcome ejo Ameru maicha jokire no tubibio ngo tukwenda na Mutuma wira inine na wauma ngakwira no tunuje goni paraia burio Muthuri Murioki Weru TV mutijwa Kangangi arigitani kaunti na tharkanithi baugite bagieta na mbere na mugomo nyuma ya ntuko yeru ari kuthira gutina ngwataniro ekwithira nindigite ibuya gatigate kao na thirikari ya kaunti bari ngabana Njoki ati kubantaira cia gutura cia mathina yo Martin Mugambi na ripoti ye Ugomo wa arigitani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi uroratangachitwe kwambiria ntugo ya njuma uri gwogo na bubu ikuringana na kiama kia arigitani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya kurega gwitiganiria na thirikari ya kaunti. Right now issues waira turaristate goro icho twenacho tukonda riverate lakini bando tutia watanira muchemano tukarutha kairero so tomorrow we hope ukawa kwena breakthrough but for today to suspend it to tomorrow so yes green light ira tona sisi ya kugana kwandika barwa at least wabandikire nara USC betu arigitani ba USC bachokerwe mushara by this month so itokuwa na enute mwe lakini bando the other issues ninto bingi mono birio na ikoto tirangiri kuringana na kiama gikiamwe nabo gutinda obichini ya ngavana Muthomi Njoki mbari cia chuka muthenya we munthi kenda kwariria nthetwe no gutire kio baretiganiria twaririe mantu mamareo monthe about USC although USC issue right now kwa national government lakini the problem era Tharaka Nithi county bathuchirie nira touga ya kubarugamiria mushara eno ange twekirete imantu ma salary structure kure na increment ya ruthiro arigitani bonde ba Kenya akiama baba baugite betiganiria gucoka muthenya wa rukenda gutigira bakwonera mugomo yo ntaira nkibwiraga ati tugurutha mucemanio o mathama monde toguboro ni secretary lakini tutamba go achieve gintu kinene gintu kinini kira to achieve no kana barwere andikitwe ni thirikari ya Tharaka Nithi ya gukansa musara wa UHC members niyo yandikwe ngi ya kuga musara ucokwe
kwa guti gintu kingi turoetikaniria gintu kiria twatigira ru twije kaire mucemanio tutireteganiria mugomo uri was still toya mucemanio ru tweteganiria tukanenkera our members the way forward lakini for now tutieteganirie muthia baugite kaunti ya Tharaka Nithi batikwenda kugarura kana gucenjia muchetho wao kumira na kwibitha ara bakuga baritura kubathiurukia na koguo bukaya kuthina mbere mugomo wao nwa withirwo riogo ntugo ya njuma kumenya bora ukendelea lakini obura mauntu marungi thaino strike muthenya wetano ikethirwe rio koguo mpaka twegujana ru tukabo information nikienda bomba kusplendera the members of our society. We are hoping for a positive issue. To the positive deliberations. At least we were na cho tutafurahi lakini tigo tuirende kuthimogomo ato whatever we were tutiangiri we are ready. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Nagino kuna tikirige ke kuzeri ntorene y'Amerika antobeto kiongo na ari muthuganirwa wamba bo pikipiki ya kwerekana kwiratha na bunduki akenda akuratha na muthuganiri one krimpene no kinyo gituo kya borithi kya Mutwati abura Nicholas Chibari otwira around 29 bonda isietete ndene yegembe north after ntugo ithatu kuringana na atongeria ababa bonda bariuga gwamba itakabwanjiritie gucokera akaire no ende batibwitigiria na ikyo nonto bathingatiritie ikarika aria rua na ara mwamba omwe airathire na bunduki akigereria kuratha anto baba muthingatite nyuma yake kuija bonda ntere echamiriki tukiaria for the last 2 weeks ntobeto bikibiki ciakwa ci bikibiki ile na ithumete kurika vemo nemo ni otonekana na mantu yeso esawa gwinthaka kuringenia rijiro nio eso saindi Ameriki na tofotilia mantu kilukira security apparatus ni kwatha murungu nontu bara bonde usika ibawati na bendene omwe wabo na ombere kuiratha na twathia tanano sana tukithwana ni hospitali ya Mawari ethro ati Mawa twathia tanano ethro na Guardian hospital na bara bangi askari ndikwari na UCS DCIO ibombire kuroka rukiri sana na baba watana habari umwe arawato na kinya thimu ira yari ya muthakora mwene bonda awato na kibanda ke mwene bikibiki na awato na spare parts se bikibiki ereko kwa hivyo oka ng'ombe kora na kayau kayo eto kawata kayau otuwoto wenango uwa wo na kayo no wenambi ng'ombe barabara wati itukumenya ni aritingwe ba mu biashara umwe na mu biashara twamurita nonto no batumaira kire biashara ciake ire itiairite na tutimukirira kangoeta kuria askari betu bushumie report era bukandika etukene ya kuthangikia ntu askari bara nabo kutika nabo ko babo bakotha bakota na ntoba nonto no kwalelio ko na kwe muntu uri ara kinya molelia ateme ako ne nyango ko wake ateme ako ne yake atokia wekira lakini muntu enda bunduki tikere thiringi emwe ko ende ya kutiketa kuna fadhili bendene ko ni romba yakwa security ichukue mkondo yake kuromba okiakwithwa we muciaca no rithe o baraba kuia reka nabo okiakwithwa we mwana biashara na noko ndila na anto bau fanya biashara yako reka na batu nonto batu twajokia sheria mkononi otetwenda ogwende atongoria ababa bonda batongoretio ne mukaririgite egwa bonda achegembe nothi twenjendele mugwira okiakwithwa we wirutere na noko mea muntu ora wetana cia no ni mwalifu reka noe athibwe ne sahi sheria kenda wananchi bonaki kangaromba ayuthi beto barekane na manto yaya teagirite yo tukuya bikibiki no ntorera wijire bikibiki na kwe muntu kwe mwana otire ara urarera we bikibiki yagire ya thina namba 2 kwe mukoro tiete ntorene ara urota tha bikibiki kuma njire moga na njire renge agire ya thina bonda tukae chonjo antubegembe no twengangari kuona utemo alivu ukarema miongo bangi na inda bwire tutetikirie muntu arema miongo bangi niko karitangweku na njira ciaku na mathwani yaku na urao bati kwithibungu ekuritwa na pia askari wetu tunaunga mkono na ngoge ya kwithura kuri no kwenda kuwatanira barabai no tutetikirie mantu ya karika kuma Mutwati Gembe North Peter Nicholas Chabari
Ntubana ndibethakia na mbere biachara chiotho kone agakoromone ni bona nitie muthuro yo kumania na mieri ya musiasa Peter Munya uraugite ati thoko itibati kuyukirwa iria mbere kiri mirandi ya witi na mbere mero abichara baba riuga Munya atekire Kenya kwanza na kuwa atibati kona ni bata ya kire thirikari kubwithia bakiuga na minister na kinyangabana indi atethira nindi ya bakubairia kaita ne ukaiba miniti musiasa Beatrice Karwetha ni gutumira biachara gakoromone kwiguna wewengwa uthuri Murioki na ndeto hii biashara ba koromone ni bachumiritie na kutha bakerotoro ngavana Meru no Peter Munya nonto bakumeneria iriko ni thirikari nene ya gwaka thoko milioni 800 bakumira nandi kagita gaka tiga kurekana na witi na mbere mono bathoko eji nonto biashara baba nibo baketha bakigunika ile soko kubwa zaidi ambayo itakuwa soko kubwa zaidi katika taifa la Kenya itakuwa soko ya Gakoromone, lakini Gakoromone ni 800 million. Kwa hiyo ndio kaenda irwa kwa dhahabu. Dawa milioni maana ya 3. Meru milioni maana ya 8. Thoko ekwenderia Karenji. Nukona kande wethe na future. Ute future ya ande kariu. Bwana Munya tuwe na family gukura family izi chieje tejo tugachirira nambi ekuru baba betu bethoko ne ajojo pinga thoko yako milioni 800 ri Mr Munya ekuru baba bakwarirwa bageta u Munya ataka agure to muno tukuru thirikari tukana ngro ita ne milioni atwarigara gitumi kia Munya kuthireka raia tuari uria ekuru baba betu betetheka imakoza muno ja manene muno na Munya na karende gurwa ichunkune achurie niki gitumi akuwa tunengeri gintu kina maana ukila kiguni kia antu bonthe ekuru baba ingi bare aja bena tona tunini twana irio na twanikia u na nda tutaturile ngaro mbeche je thirikari tutetheka wega kupingana na na nda ya kuja kuigwa itwegi milioni twegi cha kuthithia thoko na akirie kanywa kawe thai tutikwenda kurona maendeleo batu tukalite ndwene uti maendeleo turona kinyai thai batu kutwe wananchi tutukalitie nende tutikwenda kuigwa muntu wothe kupingana na maendeleo ntigwetikia ugori kana the last time wejera Gakoromone hara kuthithia shopping kana weja kugura bia kuria nikenda wona ba mama ba benthi gurwaja bati kuitaji thoko ina mbechi nyingi muno yumete gikithura kindi kina William Ruto tafadhali kankwenda kuromba batu tuthithia shopping na kugura into Gakoromone turie batu itu tukumenya thina twenio ende manto ja maendeleo tutetekaniria mtoro gutupingira maendeleo batu kethe twaerwe mbecha thoko eje neje nene gwe no tuthai thoko emwe thai emwe teria thoko engi naome kwa winyora twenda ya batu tumba kwenda no twaganukanire thokone turenda antu bande bakiro turinganirwa amwe tumbe kwenderia turi amwe irio biachara cietu ciakura indi amna bubu abiashara baba betho bakimenerio mo musiasa nikira kwina bairirie na kubandikia maritwa akebera ati akethwa akibakinyia nje munini omutongerio mugongo ndari kwa kethro kaja etete kuringa kura kana kethro ibubu atumene no twauga kwenda gwikia antu kwaku either Karen kana Irunduni na mwankira thaici mwananchi wa kawaida atomba kuomba gukinya guntu kuu batu turenda kuria Karwetha atiri no ndene Meru County kendeja kwithirwa we no akandika antu bara bageta tutikwenda political brokers bakoyokia marito jantu bageta bajatumia bakanenkerwa mbecha bakarea gikundi kia marigo ento githumba na turenda bakendike na nkero ibatetere ene turaigori beteta tribu thatu na batatwira betera chiri na Karwetha tukaria atongeria na turaeja na marietwa turajokia marietwa ya wanabiashara wenzetu ende tutije na marietwa ya ujaikirwe Muthuri Murioki Woro TV mutirijo kangangi na huyu kendeke wenu muko kwa hiyo tuta right na uno tukuda tukiona kanyaka kuno kandi ukethiro gitakura ntu inchokerete nindi na rono roba ingi bedirite bagetira obnoro egie ana barabedirite bakiona na bakalazimika nende kuthira bageta chukuru na bauronura tukumenya ya mundu ni ukya ukethiro gitakura ya
Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo ere monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Letijire na izitana muchamo jo mweru jo muthongi na jo gutumwa kaiguo maririte njaburu turi na mutujo nkima na kinyajo ankano jo kiwango kieguru kenda kumathira nje kure kubatere mutujo nkima jolea ijotigaira nkima ne emboro enjeruburu na iri na nyiro ya kungana na chochabati na mandazi cha mutujo lea with flour chitharo chioroi ire indhongi golden na chiojori wendo riranje ya kunaru na lea nuntubia kurebio ntheni bituwe jagaregu gutureta amwe na gutukuria mutujore ijo kuonekana supermarket na ndukene chionde akuwe nagwe na magurija tikuinyeria mubuko jwaku nuntubwante tonkuruki turingire thimukire 0117 171 717 Lea Premium, nurturing the world. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na marija ntheburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iboruguri kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Hotel, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontubwante tonkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Ameru gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all?
Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Duralong Mabati Factory. Turina mithemba mwanya mwanya ya mabati ja Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Mabati jeje jonde jathondekagwo na rangi mwanya mwanya na maguri jere ja kuguna mabuko waku. Turina kinyinto bingi bya kuimba nyomba ja roll tops, ridges na meshumari. Kumenya nkurukiringa thimo kiri 0710 120 590 kana 0110 581-292. Ika oda ya kunarua ukenere ofashabata ira tukwejana. Duralong Mabati jaumagiri magita jonde kinyari eraridhu kangi. Gura Duralong Mabati na into binge bya kuimba nyomba kumakiretwe na tuga kuretera onare kundi orinde gurune. Mawadho na mukana kuthingatirwa. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Bueno, tubakwithira kwitana mbere kuatana na onikende tochieto nende baguchidira maigone yakwa muchiari bare banini onto bumwe bubukoneka kumira bonene kiringono chiana ba kwina mundo moyo kumira bonene nweni okya bangi bana bane nde bainana nende utoroboy bukoneka kubagarura yukuringi na kuchoka chukuru ana baba domana na bokenda na bakura bare akwina banyina na kinya kugeria kubebaniria na munyange nturene Mwanigito andeto tugikare na gichunji kembere kerono ro mwanya mundo nyukya. Amori mbio nto anenkere tona mwanja mimba au akamwire kababa nenkere ndawe meri kenda. Poverty and vulnerability from those poor households, so those girls are at risk because of lack of resources. Poverty ugona musiari kanyumba ika single room enana batano karero kwendombera when they are having their sexual affairs ana baina bethero bari nduku ya naruke ne boete undukire mongo jwa Kenya na Kinyaja kaunti ya Meru ara kuringana wongere kubwa namba chama uja mapema kireana bare banini ukene bubu tumite namba ejethire kiongere kama no Meru ara kuringana na tara Meru ethire terekere kaunti idano irito ongere tena mauja mapema kire mongo jwa Kenya. Samburu County leads with 50% of all the teenage pregnancies. We have West Pokot at 30%. We have Marsabit at 29%, Narok 28%, and then Meru, our county, at 24% is quite alarming and disturbing. Comparing even with the neighboring counties, the Mount Kenya counties like Nyeri. Nyeri had the least at 4.5%. Itumi binge tigokea biria bigutuma mauja mapema jethra jakianda nkunywa Meru kuringana na Daktari Jude Kawira MCA Gacheri Muthuri na DCC Women South Meru Mwangi mauja mweja aliumane na bamwe bashiari na kinyanto banja barabethirite bagituma ndugu cha wendo na na baba reba nini ikwethirite kwina cases mbinge muno ciana kudhulumiwa with the immediate people kana parent baraba bati kwethira bae basuilia Meru mama haendi na watoto anaachia baba. Kwa hivyo huyu mtoto kumekuwa na cases zingine ambazo mtoto anakuwa abused either by the biological father, the uncles, a lot of incest cases. Mwana naye mwana ni mto na the worst of it kinyana ye mwana nethe, you know. So I don't know as a society where the rain began beating us. Mitandao ya Kinande Kinyayo netumite wongere kuwa mauja mapema jaingia ne adagu kwerikana na bamantu jara bakuthoma kana mbichira bakwithira bakiona mitandao ne ubagweta bakathithia. And also times have changed. Kuna a lot of generational changes on many things. Kuna ntuwa manto jara kwethira kuna so many the teenage pregnancies. Peer pressure again, where we have our children, watoto wetu wanakuwa na simu mapema. Out of this tunapata watoto
wana access internet mapema, some bad practices online. Bunge bonanetie bwekucheria mauja mapema ni haria kwithirite gutina mataro ja mega ja muciari ndiria mwana gukura baingi bana bagikura bari na muciari umwe kana kinya bamwe bakethira bagikurwa ni bojowe. Aciari bai so detached na ana bao ukethiria rimwe mami wao nwe breadwinner in the family niraetire gucoa agakanya kagita kanene muno ati kumba kwijanja kana that I think we have a very big gap in the parenthood. Napata watoto wengi wanalindwa na their grandmothers. That factor imekuwa shida kwa sababu una disconnect mtoto msichana ama kijana kwa sababu you grandmother most of the basic needs she provides, lakini ile parenting inakuwa ni shida kwao because of the age factor. Gwatanira nani ntuku ya rojo kerugono ruro mwanya mundu nukia tuithire tukiararire na bamwe bana bashithirite bari na miaka minini. So huyo jamaa alikuwa mtu wa Senke, sasa ndo akakuwa ananipea rift. Keripotera titosha wero rea kwa rieto ni mutuge kare. Nendo wakili Mugambi kiogora na ndekirete kameti ya miankana ithurana IEBC kumemenyithia ntuku iraga kinyithia irore bia karibia kwebire mubunge wanothimenti Rahim Daud akere na ugete ari na irore ngiri 30 bia kuonania ati akariba tina witikio na mubunge onkurukina na kwathira kiri watho bwa ithurano kwina gichunchi kia kwebire mubunge Muthuri Muriuki na kulikithia. Wakili Mugambi kiogora na ugete nandi nombete kuthorene saini nkurukia ngiri 36 cha magana jana na morotho jo saini iji ni gutigira ati ni bagwitete mubunge no thimenti Rahim Gitine. Kuringana na kiogora Mugambi augete nandi kireterete ni kwewa ntuku ni kendeikia saini iji athai twina saini 36,412 anarwa rukire kwandikira county election manager wa Meru County ndamwira saini chiranganire atwinacio na nali tukuromba atwa date na time ira tukwamba nali guchikia ala kwa county commissioner ala kwa DC no tuni office ya IEBC ile kenda nali bambia process ya ku verify saini na nali ba ku receive baruga ndina ibo me receive it na ambetere tena machoke cha weekend nali bomba kuira antu na tangazo nyantu ria tukwamba guikia saini chionde ena witikia ati watho ni bukumwitikiria etana mbere netwara gwita Rahim Gitine. Ora IEBC rauga 2017 ku election petition ikitu nontu abunge ibari bakuja bendo change Elections Act kwa mendura ya ba favor abatumbi kwa record haraka okoti kayugere uga section si abunge ba change tene unconstitutional kwa section yo ira nkuru chiare ichi ireo na IEBC sheria ni umetikiria tha iji yambia ku verify saini iji na thuriba ikeri kenda bala ku verify tuyo atho bwiri kugita koti ireo na koti chi open na Elections Act ireo iklia mono nonto Elections Act no yabo tumira kuthithia by election no yabo tumira kuendelea ku register bakambia ku register anto kura kuma September kwa the Elections Act in place bakairia anto indone statement nyani kuma ke chairman wa IEBC na bugano ule mugani atirero abo kama no lakini bado tukiendelea process yetu tutuinyana sheria na itukumea sheria na tukiendelea buru na manto ya daga kinyandiro ranto bakwenda boba saini iji. Muthuri Muriuki Waro TV Muthuri Kangangi. Ukwirwa nende go kuingia kechibitare Moronkanga wandini akithia mwana kari nyuma emuntu mwe ndi boboya na rietwa George Lemiri ukwa kiriro kechibitare amwe na kari boa cheruero theru chibitare narombete nende kureta mashini ya kutheria ruwi na rukwagira kinyaro kunywa kiria kari ntubura nende betherite bakiona na kia kwirwa kona iromba ryo ni kiria ntubangi nende boendi boboya amwe na tungiria kuthiata makinya yake ndabateduka kinyankuruki.
igikeno kinene gitari mwanka kiria turi na barana atumiri ba cibitari ya Health Center ya Mwero Nkanga gondi ya Kithigane West na bwe nyuma yabo kuretero machine ya guchunka ruji kenda rwagira ro kunywa ire kumenyekana na rieto ata water filtration kuma kiri mukabwa na rieto John Limeri ira niyo ya mbere burukire cibitari cia ntere ino cia gondi ya Kithi ingwendene ya Mwero Nkanga Health Center itonete ontubone ne bamana sana tukuna yeruari nonto ni onto tutakara kuona in my life tona machini yau lakini yeruari komiona Mwero Nkanga na nonto bole meri wareto e Mwero Nkanga community autorairi machini ya uchunga ro ya rora na kibila itokuwa murungu kamutongoria nkoloki nonto twamo wata nkoloki nonto babange bawa nkoloki inkabwethia lakini ogaku bwetheria mbere otebio arona ndware machini utorete roche rwero theru imbena cia twatutethia twaria tukichamugakie na kuraro kura lakini mwanka thai tugeya twakunda rwe tukana ruonje cietu na tukanyona ro atutethia tebuloi kintu kiu tuona rwe ru tukatiga guchamukia ndwe muntu ageya thibitari ageya akayukia rwe rurwega rutheru oyaura tuona narakaria bakuga mutongeri ura mwega nuro ruthama ntu mbere kinya muntu miunge ya utongeria bagiuka ya kwigwa limiri kwigwa kenda kirigite ya siasa igitare kinya bakamuringera mbere inya muntu atetene twethera batu twefendika ngoroki ko mwathani Murungu amutharime na mongele na itomwera na uwa weta atoretera into bibi inge tugua nibo boya ngai amutharime na mongele na ntugo ya kura kinya itokuwa mwana uto amakura cionthe turinge kinya na mauru no ntoba mawaya ya utobwetheria tutira atakinya inyetene kire rutere rwa kirimiria riuga gitumi aretete machini ino ya ruji ni gutigira cibitari cionthe cia gondi ya Kithi ire na ruji rwega ro kunywa atweja kariba Kithi twetha tutigeri nyuma sana ke maendeleo this water filtration system. The first place to install ni aja Mwero Nkanga. The second one to install Njoro dispensary. Ne mwicho ya idhato to install Kitheo dispensary. Dubatu ojaoni na mwekoro goito kuona maana kumba gukiria our health facilities and to care with our connection with the people that we know abroad and the companies that we work with na chore bara tuita bongo ge we will find ways era to keja to kiria na turete maendeleo ya Kithi no nto inkomenya ndi na ability and not only to get what's in the county but also to lobby for funds and maendeleo from abroad. Kiri potera ndo cha wero kuma ntere cha Mwero Nkanga wondi ya Kithi mbita wa John Nthiga Muteteri alira zalendo na ugete ndegure Kenya itegweta na mbere bobo ya iricho kabwanyuma obura ntukwita akene na mwandiki twandeto Anthony Kanyamzalendo na injileti mawatho yamoyerane ndi ya kwithira kiwitha kweni thirikari muno kiri kithomo kaya kwangaratana obura ne ntukwithira igeta na direte kuria ugoti nkurukia kithimi inyakwe kuringithite biashara kathumba Muteteri alira na mwanasiasa Mithika Mzalendo leo ni mwiliti na kumenera thirikari Rais William Ruto ni kila kuganio kuthina mbele gucokia Kenya nyuma obula ntuko ikuthi Mzalendo akimenagire wamba bombesa ja mwingi kwa mwelekera wamba kiri mutambo wa eCitizen mbesa ila kueliewa na kulwa kile mibango ta empowerment amuna mbesa inge kuithwa nje ya Kenya kulingana na Mithika aliende ya Kenya ile kiretiega a transaction on government. What does that mean? Bate arasiora batethia barasiora kira baekira muko na hivyo ntukuona yu eCitizen 10 billion thai itokomanaire whereas itokomanaire sibitari tena ndawa whereas itokomanaire thai barabara cietu imarinya yeko whereas itokomanaire manto ya maingi sukuru cionthe acio collapse capitation na kila kitu. Mzalendo akithijega nambe na kumeniria thirikari Rais William Ruto ni kila kuganio kuthina mbele gucokia githomo nyuma kagitakala kugetha ino ana bamwe nikaba kwebera maskuru ni kwaga mbesa mpongeri kiriogoti kulingana na Mithika ni onto bongi bola buthite na mbele kwangara tene biashara janto musiari kinyake endia ng'ombe ari musi akendia miunda ari musi ati kia mwana miake ukinyeli kwa ukinya mwana orate thira sukuru kwa unende they have killed the future of those kids lakini kinyogo tibura batire they are so panicky kana buragite antu ute muntu we biashara uromi send ibathirire
Mithika Mzalendo kagita gaka aruga ni umwe kwina mubango akuretwo rwari governor county ya Meru Kawira Mwangaza kirikambia Rais William Ruto kenda ateithirie thirikari kirugwatu mbaru kithurano-ini kia mwaka wa 2027. Aitha Mithika aruga ntu Boboti jara matunda no meku no ntu Kenya ne berekite kwamula mwerekero wa ndino. People are determined but antu iba muite kwithira no mwaka bethire bena utongeria the right leadership 2027 na ya iposi urakenda na support ya ira Kawira amurite na arantu mburi ringi amwethia ngabana kethira no wethe nacia aroira whoever you get kinya MP bana bau bangi Meru kuringana na umbi interactate abo ibalanite lesson that kurero kuringa is very important. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Machindano ya ndemo chekende gurukire machukuru yetite na mbere ina nande ni account ya Meru matinda ane ndiye dhekande ni ya chukuru ya rea kaga ya ndaka ya Meru School na kinya chukuru ya kuritana arimo ni Meru Teachers College. Alright, naona tuko tuwekara nende gatanta kinda tuchieto ende kikire kiren kuthire tenkiora kianto mwenye bethire tupaitu maoni kwa kuthira kiwa Weru TVP. Mimi siamini kama serikali ya Kenya Kwanza itamaliza kwa sababu kuna mambo mengi waliahidi lakini hawajatimiza. Kirimveka mungia kwa the key government leaders should be launching the project they promised and stop wasting public resources in rallies giving the same promises. The intention is not clear. JK Mutuma kumalari ongea kithira kiwa hello Mr. Phineas, nyota kubwa kuma Nderone Market siku hizi kazi yao iko kwa mindomo tu, kazi yao ni kusema. Ongea kithira kiwa hello Imana, serikali ya Kenya Kwanza iwezi kamilisha manifesto yao, we are tired and that's why tunasema one time if ready kumanko bunge kithira kiwa hey Weru. Mimi naitwa Kiarutara Wambolisa ndikirite ndela mu county ni thirikari ya Kenya Kwanza gutiringwe kuritira mu Kenya. Ongea kithira kiwa amekuwa kitupea handi zao za uongo. Sasa mimi nasema wanta mareto rune kuma kariro iya maoni nende kikure ketora tukudha tukure gedira no kudugania thirikari ya Kenya Kwanza kari kinindi mawirane yaraithirite ikaira Kenya tukinya muthina ngende karigana dine ranura ku rakalono rigana onina kala ontu kwemwe twethira nende twita kyathone kaida nyume kyatho kithira twero babwe utea narari ontu bwitite kuraya na torara utuko kalawa hambira murume kwina bya kuria nara kirwero nkamwira ari ni utuko tumirio atura kalawa bwithia makosa we atura onto atamenya ni atenende kwina kuronje ko umwe yari uturotheri kurucha mukithia
ona te yo kumira ndiche ne ara kumirire pere atureta rwiro rugere nkauru aiko kalawa lawa na aturire na rokere wita rukiri kidogo kidogo iro mwene muchia ire ambonia chati ya kalawa tamburi ambiri ya kakalawa rengi ikuru tiko minaretete kidana rumire nyama amona kwengo ikuru ochamania nwa kwira Maureen Kirimi no kore mona to madidi anan geto Phineas imana ido no tuko bwa to chamania kiumike kingi murungu embere